باز هم بگویم که راه آهن قطعی از همه خطرناکیش بلند به حساب می رود. درود بینندگان عزیز، برنامه نوبتی تحلیلی شتاب است. منظور شما کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان پایگاه نقلیاتی است که فعالیت خود را در سمت بین المللی انتقال بارها و حمل و نقل مسافران به راه مانده است. این نوبت در این برنامه اطراف تامین بخطری حرکت قطارها در قلمرو جمهوری تاجیکستان و نقطه های گذرگاه های راه آهن معلومات خواهیم داد. مورد به ذکر است که فعلا مسافران استفاده از راهگیران با واسطه های نقلیات نرخ دسترس داشته جهت انتقال بارهای کلان و تقسیم نشونده و گران وزن نیست قطار به ساکنان خیلی قله و موافق می باشد و آن در اساس جدول معین مقرر شده منظم حرکت می نماید و از همه برتری و افضلیت دیگر حرکت قطارهای راه آهن در آن ظاهر می گردد که استفاده همگیر و انتقال بارهای گران وزن و تقسیم نشونده از قطاره می تواند راه و شاهراهای اتومبیلگرد را که با جهد و تلاش و مبلغ‌های نهایت زیادی دولت و حکومت کشور طول این دوره تجدید و از نوسازی گردیده است از ویرانشوی بر محل امین نگاه دارد. وظیفه مهم و وظیفه اولین درجه هر یک کارمند نقلیات راه آهن این پیش از همه تامین بخطری حرکت قطارها به حساب می رود. بنابراین در این سمت از جانب کارمندان به بخطری حرکت قطارها علاقمند کارهای نظررس به انجام رسانیده می شود. از آن جمله کارهای فعالیتی آموزشی با اهالی در مؤسسه‌های تعلیمی، در کارخانه، در جماعت‌ها با جلب ناظران منطقوی منتظم کارهای فعالیتی و آموزشی با شهروندان گذرانده می شود در سمت تامین بخطری حرکت قطارها. مهندسان خدمات بخطری کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان همیشه تاکید می نمایند که حرکت شدتناک و پر اوج قطاره مخصوصاً موضع راه آهن منبع خطرناکیش از همه بلند حساب می یابد. چون ما تاکید کردیم خط راه آهن قطعه خطرناکیش بلند به حساب می رود، این اندیشه را باید هر یک شهروند جمهوری با خوبی درک نماید، چون که بخطری حرکت قطارها کفیل بخطری هر یک شهروند است، چون که دانستن قاعده و معیارهای به بخطری حرکت قطارها علاقمند خود یک شهروند را از دچار شدن به هر یک حادثه های ناخوش و صدموی امین نگاه می دارد. قطارهای زیبا و زمانوی کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان چون همیشگی در حرکت می باشند. آنها به طور شبانه روزی همیشه در خسارهای گوناگون حرکت می نمایند. هنگام عبور کردن محل اهالی نشین و نزدیک شدن به نقطه ابتدایی گذرگاه های راه آهن نقلیاتی، ماشینیستان تبلیغ‌ها پیوسته از بانگ بلند سیگنال آوازی استفاده می برند. زیرا مهندسان بخطری کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان را گاه حرکت یکباره بعضی از رانندگان واسطه نقلیات در گذرگاه‌ها و نقطه های برش خط راه آهن به تشویش آورده است. از تمام رانندگان واسطه نقلیات اتومبیلی خواهش می نماییم که هنگام نزدیک شدن به گذرگاه های راه آهن اولین درجه به آن توجه نمایند که در خط راه آهن قطاره وجود ندارد. بعداً به آن علامت هایی که در نزد گذرگاه علامت های آگاه کننده از دو جانب گذرگاه ها نصب گردیدند، طلبات این گذرگاه های راه آهن عمل نمایند. ضمناً باید تاکید نمود که امروزها جهت تامین سرتاسری حرکت قطارها و پیشگیری از برخورد واسطه‌های نقلیات با تبلیغ‌ها در مسیر راه آهن قلمرو کشور گذرگاه‌های زیادی غوچوبدار وجود دارند که در آن پاسبان‌ها به طور شبانه روزی فعالیت می‌نمایند. هنگام حرکت قطاره ناظران مسئول کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان با لباس مخصوص کسبی به راه برآمده بخطری حرکت را در گذرگاه‌های اتومبیلگرد تأمین می‌سازند. در عموم در راه آهن تاجیکستان 220 عدد گذرگاه‌های اتومبیلگرد
кор ва фаъолият менамоянд, ки аз ин шумора 22 ададашон гузаргоҳҳои танзимшаванда мебошанд. дар ин гузаргоҳҳои танзимшаванда кормандони махсус дар ду баст шабунарӯз кор ва фаъолият менамоянд. дар рафти фаъолияти худ бехатарии ҳаракати қатораҳо ва бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилиро танзим мекунанд. роҳандозӣ намудани чорабиниҳои муштараку мақсадноки нозиротӣ ва фаҳмондадиҳиву тарғиботии масъулини хадамоти бехатарии корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҷикистон таи солҳои охир рух додани як қатор ҳодисаҳоро бо қатора комилан аз байн бурдааст. лек мояи нигаронӣ ин ҳамон амалкарду рафтори баъзе сокинон мебошад, ки нисбати ҳаракати бошиддати қатора дар маҳалли зисташон ҳанӯз ҳам саҳлангорӣ менамоянд. натиҷаи санҷишҳои хизматии масъулини бахши бехатарии роҳи оҳани тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар ягон ҳолат машинистони тепловозҳо қоидаҳои бехатарии ҳаракатро вайрон насохтаанд ва ё имкони содир намудани чунин ҳуқуқвайронкуниҳоро ҳам надоранд. нишондодҳои таҳлилие ки мо дар даст дорем, ҳолатҳои садамавӣ, ҳолатҳои бархурди қатораҳо ба нақлиёт бо маротиб якчанд маротиба нисбатан ба солҳои гузашта хело коҳиш ёфтааст. ин ҳам бошад нишонаи он корҳои фаҳмондадиҳиву тарғиботӣ дар байни аҳолиест, ки аз ҷониби кормандони ба бехатарӣ алоқаманди роҳи оҳан мунтазам роҳандозӣ ва гузаронида мешавад. дида истодаем, ки аҳолӣ бо он меъёру талаботҳое ки ба бехатарии ҳаракати қатораҳо алоқамандӣ доранд, аллакай огоҳӣ пайдо намуданд, риоя менамоянд ин меъёру талаботҳоро. савияи дониши аҳолӣ, савияи дониши иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ рӯз то рӯз дар натиҷаи ҳамин гузарондани корҳои фаҳмондадиҳиву тарғиботӣ рӯз то рӯз дар як сатҳи боло рафта истодааст. дар воқеъ ронандагони воситаҳои нақлиёти автомобилӣ метавонанд ҳангоми дидашавии шароити хатар саривақт боз истанд, вале қатораро ҳеҷ гоҳ наметавон саривақт дар ҷой боз дошт ва ё таваққуф намуд, чунки вазну дарозӣ ва системаи боздорӣ ҳеҷ намегузорад, ки қатора якбора дар ҷояш таваққуф намояд. қатораҳои мо бо суръати баланд ҳаракат менамоянд ва масофаи тормозие ки қатораҳо доранд вобаста ба суръати ҳаракати қатораҳо ва вобаста ба вазни қатора, яъне теъдоди шумораи вагонҳое ки дар ҳайати қатора мавҷуд аст, аз 800 метр то 1500 метрро дар бар мегирад. бинобар ин якбора истифода намудани тормози таъҷилӣ ва боз манъ намудани қаторае ки бо суръати баланд ҳаракат намуда истодааст бениҳоят душвор аст ва ҳатто гуфтан мумкин аст ки ғайриимкон аст. бо ин ҳам нигоҳ накарда машинистони қатораҳои мо тамоми шароиту имкониятҳоро истифода мебаранд, то тормозҳои таъҷилиро истифода намуда ҳолатҳои пахши одамон, ҳолатҳои бархурд ба воситаҳои нақлиёти автомобилиро пешгирӣ намоянд. мувофиқи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои ҷумҳурии тоҷикистон, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 декабри соли 1997 таҳти рақами 565 тасдиқ шудааст, дар банди 15 қонуни мазкур оид ба ҳаракат дар гузаргоҳҳои роҳи оҳан чунин омада: ҳангоми наздик шудан ба гузаргоҳи роҳи оҳан ронанда бояд мувофиқи талаботи аломати роҳ, чароғҳои роҳнамо, хати тақсим, ҳолати ғавчӯб ва дастурҳои навбатдори гузаргоҳ амал намояд ва боварӣ ҳосил намояд, ки дар наздикӣ қатора мавҷуд нест. ронандагони воситаҳои нақлиёт танҳо баъди роҳ додан ба қатора аз гузаргоҳи роҳи оҳан убур карда метавонанд. дар банди 15 қисми 4 оинномаи қоидаҳои ҳаракат бошад чунин омада: худсарона кушодани ғавчӯб дар гузаргоҳи роҳи оҳан барои ронандагон қатъиян манъ аст. ҳангоми бозистодани маҷбурӣ дар гузаргоҳ, ронанда бояд фавран одамонро аз воситаи нақлиёти худ фарорад ва барои озод кардани гузаргоҳ чораҳо андешад. ҳолатҳое низ ҳастанд, ҷой доранд, хушбахтона ангуштшумор ҳастанд, ки дар ҳамшафати хатҳои роҳи оҳан истиқоматкунандагон чорвои хонагии худро ки нигоҳдорӣ менамоянд. ин ҳолатҳо низ ҷой доранд, вале хушбахтона дар натиҷаи корҳои фаҳмондадие ки ҳамарӯза роҳандозӣ мегардад, ин ҳолатҳо бениҳоят кам шуда истодаанд. мо ба як пуррагӣ гуфта метавонем, ки аллакай ангуштшумор дар давоми сол ҳамин ҳолатҳо ба қайд гирифта мешаванд.
бино ба таъкиди мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҷикистон, дар фосила роҳҳои душанбе 1, душанбе 2 гаштугузори одамон хеле зиёд мебошанд. Машинистон маҷбур бар хилофи қоидаҳои муқарраршуда суръати ҳаракати поездро то ҳадди камтарин паст мекунанд, то ки эҳтимолияти рух додани ҳодисаҳои нохушро пешгирӣ намоянд. боиси таассуфу ташвиши муҳандисони бахши бехатарии корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳан аст ки ҳанӯз бархе аз сокинони ин маҳал, махсусан кӯдакону наврасон дар бештари маврид дидаву донистаи хати роҳи оҳанро барои худашон роҳи пиёдагарду гузаргоҳ интихоб карда ҳатто релсҳоро ҳамчун курсӣ истифода мекунанд, махсусан наврасоне ки ба чаронидани чорво машғуланду аз ин хатар чандон маълумот надоранд. бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракат дар гузаргоҳҳои роҳи оҳан аз ҷониби роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола дар қаламрави кишвар амалиёти гузаргоҳи роҳи оҳан низ ба роҳ монда мешавад ва гурӯҳҳои рейдӣ нисбати ронандагони қонунситез дар асоси моддаи 331 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон асноди ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб медиҳанд. коршиносони соҳа сабаби иқдоми мазкурро дар зиёд шудани ҳолатҳои ба вуҷуд омадани монеаҳои сунъӣ дар ҷараёни ҳаракати тепловозҳо арзёбӣ менамоянд. хушбахтона бо диду назари пайвастаи кормандон ва заҳмату талошҳои масъулини корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҷикистон таи 8 моҳи соли 2024 хуш аст ки дар қаламрави кишвар ҳеҷ гуна садамаҳои қаторавӣ ба қайд гирифта нашудааст. ин ҳам натиҷаи санҷишҳои пайваста ва бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ, хусусан сокинони назди хати роҳи оҳан истиқомат дошта мебошад ва дар хусуси баланд будани манбаи хатарнокии нақлиёти роҳи оҳан чорабиниҳои мақсаднок мунтазам анҷом дода шуда хусусияти хоси ҳаракати ин навъи нақлиёт ба мардум фаҳмонида мешавад. чойи сиёҳ бо ширинии махмалии манго ва аромати ҷалбкунандаи личи. Тес фэнтези, фантазияи чойи пурдурахш. Пагоҳ соз мекунам, пагоҳ сахт мекунам, пагоҳ. ҳарчанд чаро ба таъхир гузорам? арабикаи мунтахаб, таъми ғанӣ ва дурахшони қаҳваи Жакей Голд дар вақти лозимӣ нерӯ медиҳад. Жакей Голд оғоз мешавад. Ман ба шарофати Жакей ҳама чизро карда метавонам. Ни одной маме не будет спокойно, когда плохо ее ребенку. Пардифен Kids можно применять с 6 месяцев. Он помогает при температуре, а еще он снимает боль, даже зубную. Пардифен Kids. Ребенку не больно, и мама спокойна. Продукция компании Вегафарм. барои он ки сулфа фарзандонатонро нороҳат накунад, ба Брамисол эътимод намоед. Брамисол зуд ва фоидаовар бронхоро аз балғам тоза намуда, аз сулфа бо самар халос мекунад. бо шарбати Брамисол набудани тарс ҳатто аз сулфаи шадид. Honor X9B комилан навро истиқбол бигир. устувор ба зарба, намӣ ва фишор. тобовар ба таъсирҳои мухталифи беруна. нерӯдиҳӣ дар 3 рӯз 1 маротиба. AMOLED дисплей дорои 1.5К, намоиши ҳаяҷонбахши рангу зебоӣ бо басомади 120 Гц. тамошо бо тамоми санъат ва инъикоси хурдтарин ҷузъиёт. Honor X9B, дараҷаи баланди завқ ва тавоноӣ. шуморо бехубӣ азият медиҳад. маводи мелатон аз бехубӣ шуморо раҳоӣ мебахшад. бо мелатон шабҳо хуш ва хоб ширин аст.
من هنگامی تنفس فلینت میخورم. من فلینت را به ایست میخورم. من فلینت را برای قرصاصی حقیقی دوست می‌دارم. من باشم فلینت را برای طعم طبیعی دوست می‌دارم. موگون فلینت یک دوست. دیدم جمال ابرو هلاله در زیر چشمش بینهاده خاله عقلم رو بود خالیسی یا دل پاره کرد تیغی نگاه عقلم رو بود خالیسی یا دل پاره کرد تیغی نگاه Если у вас пониженный уровень витамина D, в организме могут быть сбои, нарушения в работе определенных систем, включая иммунную. В этом случае прием витамина D, устраняя дефицит, помогает исправить неполадки. День-вит D3 иммунно. چی در زندگی مهم است؟ قدر کردن نزدیکان. در اطراف یک میز جمع آمدن، گذشته ها را یاد کردن و ساعت های زیاد را یک جای گذرانیدن. لحظه هایی که ما شادی یک جای بودن را حس می کنیم. با هم شادی بیشتر، خنده بلندتر و هر یک لحظه خوشبختی پرمضمونتر است. همه ما هر گونه ایم، ولی پس یک میز متحد هستیم. یک عائله، یک انعنه، یک KFC. пайдоиши замбуруғ ва хориши он шуморо нороҳат мекунад, табобат мекунеду дубора пайдо мешавад, роҳи ҳалли мушкилӣ инҷост. малҳами тридокс ва тридокс нео аз лаҳзаи аввали истифодаварӣ натиҷааш аён шуда замбуруғ ба пуррагӣ нест мешавад. тридокс ва тридокс нео малҳам барои бартараф намудани замбуруғ аз дорухонаҳо дастрас намоед. пеш аз истифода бо дастурамал шинос шавед. Максавид Форте воситаи хуб барои барқарор кардани маҷмӯи витаминҳо ва камхунӣ. аз дорухонаҳо пурсон шавед. бо интиқоли бо сурати пул аз Русия, наздикони ман ҳамеша дастгирӣ ва ғамхорӣ эҳсос мекунанд. интиқоли пули қулай аз Русия ба Тоҷикистон тавассути Сбербанк онлайн. замони фаро расидааст ки зуком ва шамолхӯрӣ ноаён моро фаро мегирад. ба ин хотир мо бояд дар хона доруворие дошта бошем бо эътимоду санҷидашуда. ситораи тиллоӣ малҳами боэътимодест зидди шамолхӯрӣ ва зуком барои оилаи шумо. ситораи тиллоӣ бемор будан анъанаи мо нест. чекап гематест санҷиши пурраи саломатии мардон, занон ва кӯдакон мебошад. ҳама чизро якбора санҷед ва ба некуаҳволии тамоми узвҳо ва системаҳои бадан баҳо диҳед. тафсилоти бештар дар вебсайти gematest.com. фаъолият иҷозатнома дорад. Флюдафт МА быстро избавляет от грибковых инфекций. Спрашивайте в аптеках города. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Крем. Я ем Флинт, чтобы все заметили. Я ем Флинт, чтобы заметил он. Я люблю Флинт за настоящий хруст. А я люблю Флинт за натуральный вкус. Мы разные. Флинт один. бекор шудани ахти никоҳи ҳамсарон танҳо дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ё бо тартиби суд сурат мегирад. талоқ ифодаи ҳуқуқ надорад.
барои ҳамагон маълуму дақиқ аст ки риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ омили асосии дучор шудан ба ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ мебошад. маҳз ҷой доштани ин гуна ҳолатҳо аст ки мо мунтазам шоҳиди садамаҳои нақлиётӣ бо оқибати марг мешавем. дар ин бахши барнома аз рух додани якчанд ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ки рӯзу ҳафтаҳои охир дар масирҳои мошингарди қаламрави кишвар ба вуқӯъ пайвастанд шаҳр хоҳем дод. санаи 21 августи соли 2024 тахминан соатҳои 22:40 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra рақамҳои қайди транзитиаш E5516 E02 таҳти идораи Сафаров Меҳроҷиддин Асрориддинович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Истаравшан ба самти шаҳри Хуҷанд дар километри 292 роҳи мошингарди Душанбе-Хуҷанд-Чанов ҳудуди ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба воситаи нақлиёти боркаши тамғаи порте рақамҳои қайди давлатиаш 3101 ME02 таҳти идораи Ҷаҳонгир Оқилов соли таваллудаш 1983 сокини ноҳияи Деваштич бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Хундай Портер Абдуллоев Дилшод Шукурович соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштич бо бардоштани ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Ҷаҳонгир Оқилов ва мусофири дигараш Исматулло Расулов соли таваллудаш 1993 сокини ноҳияи Деваштич ва ронандаи Opel Vectra Меҳроҷиддин Сафаров ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта бистарии беморхона мегарданд. сокини ноҳияи Шаҳритӯз Шаҳзод Урунов соли таваллудаш 2000 ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra рақамҳои қайди давлатиаш 0309 UK03 ҳангоми ҳаракат аз самти ноҳияи Шаҳритӯз ба ҷониби шаҳри Бохтар дар ҳудуди ноҳияи Дӯстӣ хилофи талаботи бехатарӣ ҳаракат карда дар натиҷа сокини ҷамоати деҳоти Навободи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ пиёдагард Мирзо Шариф Ҷурабеки 51 соларо пахш мекунад. Номбурда ки дар ҳолати вазнин умеди дастгирӣ дошт, вале ронанда Шаҳзод Урунов уҳдадории худро иҷро накарда дидаву дониста бо сабаби пинҳон намудани садамаи содиркардааш аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. шояд дар чунин ҳолати тақдирсоз кӯмаки хешро номбурда мерасонид, ҷабр дида дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат намерасид. новбаста аз чунин кирдораш Шаҳзод Урунов қисмои эҳтиётии воситаи нақлиётиашро ки нишонаи садамаро дошт ба таври фаврӣ иваз карда тасмим гирифтааст фирор кунад. аммо ҳайати кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии ноҳияи Дӯстӣ зимни ҷустуҷӯи фаврӣ гунаҳгорро дар кӯтоҳтарин муддат боздошт мекунанд. нисбати Шаҳзод Урунов бо моддаи 127 қисми 2 ва 212 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда тафтишоти пешакӣ шурӯъ гардидааст. ман соати 3 аз самти Шаҳритӯз ба самти Қувон ҳаракат мекардам. дар ноҳияи Дӯстӣ деҳаи Қубодиён як мардеро паш кардам. баъд натонистам кӯмак расонам. баъд аз ҷои ҳодиса гирехтам. ба хона як одаме рафтам. ба ҳамон ҷо баъд крил бампер ҳама чиашро алиш кардам худам. дар муддати 3-4 соат гаҳои Дӯстӣ маро дастгир кардам. ба дигар ронандаҳо гуфтаниам ки ин кори ман кардам такрор накунам. солҳои охир рух додани садамаҳои нақлиётӣ бо пахши пиёдагард ва баъдан ҷабрдидагонро ба холи худ гузоштаву аз ҷои ҳодиса ғайб задани баъзе аз ронандагон ба мушоҳида мерасад ки новбаста аз ин табақаи кӯтоҳандеш кормандони ниҳоди дахлдор дар натиҷаи баргузории амалиёти ҷустуҷӯии оперативӣ гунаҳгоронро дарёфт мекунанд ки баъди боздошт шудан изҳори пушаймонӣ менамоянд. агар дар ҷои ҳодиса саривақт кӯмаки аввалии худро мерасониданд, шояд аз марг наҷот меёфтанд. баъди чунин кирдори номатлуби ҷиноятиашон ҷавобгарӣ низ мураккаб мешавад. аз ин хотир дар навбати аввал риояи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ муҳим буда дар мавриди рух додани чунин ҳодисаҳои марговари садамавии ронандагонро лозим аст кӯмаки хешро ба ҷабрдидагон дарҳол расонанд. дар умум ҷиҳати пешгирӣ аз чунин қазия ҳайати шахсии раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим доранд мин баъд низ чораҳои лозима андешанд. бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ пешгирӣ намудани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо пахши пиёдагардону наврасон
و بلند برداشتن معرفت حقوقی اشتراکیان حرکت از جانب رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی از 31 آگوست تا 10 سپتامبر سال روان در قلمرو کشور عملیات شرطی بچه‌ها برگزار گردید. چاره‌بینی مذکور در ابتدای سال خانش 2024-2025 صورت گرفته. در آن هیئت شخصی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی ساختارهای ترکیبی آن از حساب ناظران شعبه‌های بازرسی دولتی اتومبیلی شهر و نواحی کشور و مسئولین مؤسسات تعلیمی فعالانه شرکت نمودند. چون در روزهای تحصیل گشت و گذار پیاده‌گردان خاصه طالب علمان و نورسان زیاد می‌گردد، با مقصد تامین بخطری سرتاسری اشتراکیان حرکت در راه خاصه کودکان و نورسان در اساس دستور و سفارش‌های نوبتی سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نظارت و کاربری در مقیاس ولایت‌ها و شهر و نواحی کشور باز هم جانا کرده شده. در یک قطار مؤسسات تعلیمی از حساب گروه‌های کاری چاره‌بینی‌های آموزشی فهماندهی راه‌اندازی گردید. در حاشیه عملیات بچه‌ها این نوبت کارشناسان مسائل بی‌خطری ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی جهت راه‌اندازی چاره‌بینی مذکور با خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 شهر باختر، لیسه رقم 1 و مؤسسه دولتی خوانندگان با لایقت جمهوری تاجیکستان در شهر باختر ملاقات و واخوری نمودند. هیئت کاری جهت رعایت قاعده‌های بی‌خطری در راه دستور و توصیه‌های سودمند دادند. دعوت به عمل آورده شد که در سال معرفت حقوقی جهت رعایت قاعده‌های بی‌خطری چنین ملاقات و واخوری‌ها بین خوانندگان مؤسسات تعلیمی منتظم گذرانیده شده. ماهیت رعایت قاعده‌های بی‌خطری فهمانیده می‌شود. در یک مورد آموزگاران را هم لازم است در روند برگزاری درس‌های تربیوی و محفل‌های علاقمند ماهیت این موضوع را به تعلیم گیرندگان تاکید نمایند تا از رخ دادن صدمه‌های راه نقلیاتی در امان باشند. با بررسی چنین موضوع روزمره همزمان مبادله افکار صورت گرفته. با توجه خاصه برخی از خوانندگان جهت رعایت قاعده‌های بی‌خطری با پیشنهاد سوال‌هایشان پاسخ‌های قناعتمند گرفته. در عموم اهل آموزگاران و شاگردان از تشکیل چنین واخوری‌های مقصدناک نمایندگان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی اظهار منتداری نمودند. روند 10 روزی برگزاری عملیات بچه‌ها و سنجش و نظارت از نتیجه آن در حدود مسیرهای ماشینگرد شهر و نواحی ولایت ختلان نشان داد که هنوز هم اشتراکیان حرکت در راه مخصوصا پیاده‌گردان و خوانندگان مؤسسات تعلیمی همروزه هنگام عبور راه‌های ماشینگرد عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه را رعایت نکرده جان خود و دیگران را زیر خطر می‌گذارند. در عموم تا یک اندازه بعضی از پیاده‌گردان که حتی سالمندان می‌باشند با قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه چندان اعتبار نمی‌دادند که باعث تأسف است. حالا اینکه این طبقه در زندگی صاحب تجربه به خردسالان نمونه عبرت و نصیحت‌گو باشند. باید ذکر نمود که راه‌اندازی هر یک عملیات و چاره‌بینی‌های مقصدناک در بلند برداشتن معرفت حقوقی رانندگان واسطه نقلیه اشتراکیان حرکت در راه من جمله پیشگیری حادثه‌های راه نقلیاتی و رعایت قاعده‌های حرکت در راه نقش نظررس می‌گذارد. با نظام درآوردن انتظام اشتراکیان حرکت در راه در کوچه و راه‌های ماشینگرد قلمرو کشور تحت نظارت سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و هم هیئت شخصی نهاد مذکور قرار داشته من بعد نیز برگزار نمودن چنین عملیات‌های مقصدناک راه اندازی خواهد شد. از این لحاظ رهبریت ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از کل اشتراکیان حرکت در راه خاصه رانندگان و پیاده‌گردان خواهش می‌نماید که قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه را رعایت نمایند تا جامعه از رخ دادن حادثه‌های راه نقلیاتی در امان باشد. با نظر داشت اجرای نقشه چاره‌بینی‌های ساحه و در دایره برگزاری عملیات‌های مقصدناک پیاده‌گرد، بچه‌ها، ولسپیدران، معاینه تکنیکی و عملیات واسطه نقلیات مخصوص کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در حدود راه‌های ماشینگرد ناحیه دوستی 250 دلیل قاعده ویرانکنی‌ها را به قید گرفتند. چون همیشگی اداره واسطه نقلیات در حالت مستی
барои кормандони соҳа нигароникунанда боқӣ мемонад. Сокинони ноҳияи Дӯстӣ Атамурод Назаров, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Kia, рақамҳои қайди давлатияш 6268 NN03, Мирзо Карим Ғаниев, ронандаи автомошинаи тамғаи Nexia, рақамҳои қайди давлатияш 1924 DO03 ва Файзиддин Маликов, ронандаи автомошинаи тамғаи Mercedes-Benz дар ҳолати мастӣ боздошт шуданд. Бо ин ҷурм Абдумумин Туллаев, ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra, рақамҳои қайди давлатияш 6794 OZ03, масту сархуш таваккалан нақлиётро идора карда, дохили канали оби деҳаи Нурободи ҷамоати деҳоти Деҳқонобод автомошинашро чапа мекунад. Дар чунин вазъи хатарнок духтарчаи ноболиғаш Ҳосила Туллаева соли таваллудаш 2014 ва набераш Дилдора Абдумуминова соли таваллудаш 2020 низ будааст. Дар чунин вазъи ташвишовар ки риштаи умри 3 нафар бо сабаби мастии падари хона зери хатар буд, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва аҳолии гирду атроф аз ҳолатҳои ғарқшавӣ наҷоташон доданд. ба ҳамаи ронандагони номбурда аз рӯи моддаи 332 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуда, бо қарори суди ноҳия 15 шабона рӯз ба корҳои ободонӣ ҷалб гардиданд. азиз, барномаи таҳлили Шитоб дар ҳафтаи равон ба шумо роҳи сафеду бехатарро таманно дорем. ронандагон, пиёдагардон ва дигар иштирокчиёни фаъоли ҳаракат дар роҳ, мову шумо вазифа дорем ки ба қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ риоя намоем то боиси рух додани садамаҳои нақлиётӣ нагардад.